Дуслар, туганнар һәм почти туганнар дип эндәшәм мин үземнең блогта. Шуңа күрә тамашачыларны да сәламлыйм, сезне дә сәламлыйм. Бу каз янында очрашабыз. Беләсезме ни өчен каз монда тора, һәйкәл? Ни өчен нәкъ менә Мөслимдә? Җавап бирә аласызмы сез? Мөслим дан тота казлар белән. Шуңа күрә монда сезгә каз һәйкәле. Мин сезгә әзерләдем сораулар. Булар барысы да казлар турында, чөнки сез Татарстанда казлар белән дан тота торган районда яшәйсез. Сездән дә яхшырак белүче юк казлар турында. Шуңа күрә беренче этап булачак, мин сезгә сорау бирәм. Менә һәр берегез җавап бирәчәк. Кем дөрес җавап бирә, шуңа 1 балл булачак. Беренче сорау. Бу һәйкәлне сынны ясаган скульпторның исеме ничек? Вариантлар булачак, курыкмагыз. Беренчесе Әхмәт Фәйзи, икенчесе Кадим Мирхәт, өченчесе Фазил Шихапов, дүртенчесе Кирам Сатиев. Истә калдымы сез? Әйдәгез, хәзер алайса башлыйбыз. Булат, син ничек дип уйлыйсың? Кайсы вариант дөрес? Кирам Сатиев. Син Кирам Сатиев дип уйлыйсың. Кәримә, син ниченче дип уйлыйсың? Беренчесе Әхмәт. Әхмәт Фәйзи. Әйе. Алга таба Йылмаз, син нәрсә дип уйлыйсың? Ничек? Икенчесе. Икенчесе безнең хәзер. Икенчесе безнең Кадим Мирхәт иде. Син ул дип уйлыйсың, әйме? Алга таба Алсу. Беренчесе синең Әхмәт Фәйзи. Һәм Ангелина ниченче вариант? Беренчесе Әхмәт Фәйзи. Дуслар, кызганыч, берегезгә дә 1 балл эләкми, чөнки әлеге сынның авторы Фазил Шихапов. Шуңа күрә әйдәгез, икенче сорауга күчкәндә яхшырак, яме башыгызны эшләтегез. Монда баш эшләтү интуиция, интуиция кемнәрдә яхшырак эшли дип әйтәләр? Дөрес, хатын-кызларда. Мин сиңа балл куяр идем, әйме? Кәримә, ләкин куя алмыйм. Ләкин менә икенче сорауда сиңа балл ату мөмкинлеге булачак. Әлеге сынның биеклеге нинди? Ничә метр, ничә сантиметр? Менә хәзер уйлап карагыз әле. Беренче вариант 3 метр 50 сантиметр. Икенче вариант 2 метр 90 сантиметр. Üçüncü вариант 4 метр 5 сантиметр. Һәм бишенче вариант 3 метр 10 сантиметр. Әйдә, Мурат, син нәрсә дип уйлыйсың? Кайсы вариант? 4 метр 5 сантиметр. 4 метр 5 сантиметр. Алга таба. Кәримә, синең вариантың? Син дә 4 метр дип уйлыйсың. Йылмаз, синең? 3 метр 10 сантиметр. 3 метр да 10 сантиметр. Кабул иттек. Алга таба Алсу. Шулай 4 метр да 5 сантиметр дип уйлыйсың. Һәм Ангелина? 3 метр. 3 метрда, монда 2 варианты. 3 метр 50 сантиметр, 3 метр 10 сантиметр. 10 сантиметр дип уйлыйсың. Җәмәгать, кызганыч, бу этапта да берегезгә дә 1 балл эләкми, чөнки әлеге сынның биеклеге 3 метрда 50 сантиметр. Ярый, әйдәгез 3нче вариантка. Күчәбез сорауга. Әлеге скульптураны сынчы, без инде аның исемен белдек, Фазил Шихапов күпме ясаган, менә вакыт ягыннан, ничә көн, ничә ай? Беренче вариант 1 ел буе ясаган моны, әйме? Икенче вариант ярты ел. Өченче вариант 2 ел. Һәм дүртенче вариант 3 айда ясап бетергән. Ничек дип уйлыйсыз? Мурат, син нәрсә дип уйлыйсың? 3 ай. Аңлашылды. Кәримә, син ничә? Ярты ел. Алга таба Йылмаз, ничек дип уйлыйсың? Ярты ел. Алга таба Алсу? Ярты ел. Һәм Ангелина 3 ай. Димәк, Мурат белән Ангелина уйлыйлар 3 ай дип. Һәм сезнең вариант дөрес түгел. Чөнки ярты елда Кәримә, Йылмаз һәм Алсу берешәр баллга ия була. Әйдәгез, бер-беребезгә кул чабыйк. Менә шушы 3 кешене ниһаять ачып җибәрдек турнир таблицасын. Әйдәгез, күчәбез хәзер чираттагы сорауга. Хәзер казларга күчәбез. Казларның максималь ұшу тизлеге күпмегә җитәргә мөмкин? Менә машина йөрткәнегез бармы берәрегезнең? Рульда утыртып. Менә бар, әйме? Син максимально ничә километр тизлек белән йөргәнең бар микән? Менә сез бит велосипедта килдегез, әйме? Шугыз. Сез максимально нинди тизлек белән йөрисез дип уйлыйсыз? Менә Йылмаз, егетләр, сез ничегрәк уйлыйсыз? Максималь 50 километр тизлек белән йөрмисез бит, әйме? 25 дип уйлыйсың, әйме? Менә сез 25 кеше, әйме? Менә уйлап карыйк. Казларның максималь ушу тизлеге ничә километр сәгатенә? Беренче вариант 40 километр сәгатенә. Икенче вариант 50 километр сәгатенә.
Üçüncü variant 70 km saatine. Hem dördüncü variant 60 km saatine. Ойлаймыз hem cevap veriyoruz. Murat, ayda senin variantın neydi? 60. 60. Kerime senin variantın. Nişik? 40. 40. Aha. Yılmaz senin. 40. 40. İyi. Olsa senin. 40. Ha? 40. 40 deyip ойлайсыз. Siz işiniz birге қазір ойлайсыз енді. Демек, Кериме дұрыс айтқан болса, демек башқалар да дұрыс айтacak. Как қараймыз, бұл тактика дұрыс па екен? Ангелина сен 40. Не қызғаныш, біріңіз де жауап бермеді, çünkü maksimal 70 km saatine uçan alalar ekan. Bu sizдің деген ишік алдындағы қазлар түгел. Алар көп қазлары. Бар бит енді 40 қазлар. Шуңа күрә аларның мына шу максималь тизлеге 70 km saatine. Шәбіз тагын бер сорауга. Вариантлар белән соңгы сорау булачак. Шуңа күрә яхшылап уйлагыз, яме? 40 шартларда қазлар ничә ел яшәргә мөмкин? Менә этләр ничә ел яши дип уйлый аласыз? Менә кемнәрнең итләре бар мәсәлән? Өйләрендә. Итләре юк, мәчеләр бармы? Нишләп мәчет мөһиммәсендә халык? Юкмы? Мәйрәгез алайса казлар турында уйлыйк. Birinci variant 5 yılga kadar yaşıyor alalar. İkinci variant 10 yılga kadar. Üçüncü variant 15 yılga kadar. Tam dördüncü variant 20 yılga kadar. Bu yurt kozları değil, anak mına 40 şartlarda aşıp biri durgan, yaşay durgan kozlar. Başlayız Murat'tan. Neçə yıl yaşaydı? 11. 15 yıl. Kerime? 20 yıl. Alğa taba Yılmaz. 30. 30 diye variant bulmadı. Ili buldu mu? Bulmadı. 21. Yok buldu. 5, 15, 5, 10, 15 hem 20. Sen normalden arttırdın. İkincisi. Demek 10 yıl diye böylesin. Anlaşıldı ya, subaldık. Alsın 10 yıl. Angelina senin buraya 20 diye böylesin, değil mi? Kızlarını kutlayayım. Lakin kızlarının ikisini kutlayayım. Çünkü dürüst variant 20 yıl. Şulay değiliz mi, değil mi? Şu an göre sizni kutlayımız. Birinci variant şunun bilen tamam. Eğer kul şabığı gali bir-birimizge. Aferin. Hazır. Düşeriz ikinci etapka. Mında indi sizge variantsız bulaşak. Kul küteresiz hem cevap verirsiniz. Bu şartta dürüst cevap veren kişiye 2 bal bulaşak. Siz hazır mı? Duymadınız mı öyle? Ondan sıralardan. Qaysı ilde Roman alır qazlar big burungu kuşlar bulup sanalalar. Onlarını hatta tavuklardan da ilterek kulga iyeleştirirler kişiler. Mene qaysı ilde birinci bulup qazlarını kulga iyeleştirirler. Домашний будет яғни. Kimlerin indirek variantları var. Qaysı ilde? Bu şit il. Bu biləsiz mi? Bu şunu aytam, bu Европа түгел. Яғни Великобритания, Германиялар түгел. Qaysı ilde biləsiz? Big zor il. Аларны bütün kişi bilen şu iki ilni. Nişek? Россия. Yok şu. Россияда so'ngroq qina. Россиядан da ilterek ülgüreler alarını yerleştirirge. Қазақстан. Yok şu. Yakın kilesiz de beytirim, elige yakın değil. Bu big zor iller. Birisi mene big zor il. Hem big burungu. Siz alarını bilesiniz. Қытай. Dürüst. Birinci variant Xitay. Yılmaz da cevap verdi. Hem tağın bir il var. Yılmaz'a öyle iki bal koyuyor indi. Hem ikinci il var. Bilesiniz mi? Size bir paskas bilem. Papiruslarını bilesiniz mi? Papiruslarını kendiniz var mı? Tarih boyunca. Elek biz yazganlar zamanda papiruska hayvanların kirisine iyi mi? Sen misiniz? Sonra bu sırada bunda benim kırık eriler yok iken de. Siz çıraşıra kimdiniz mi? Alayken. Biz şimdi başladık iyi mi? Lakin siz canı takıtırı alasınız. Biz pazar turunda süreşeriz. Önemli gençlerden soradım. Biləsiniz ne işimde qazısını tura? Bir evde cevap biri almadı. Siz cevap biri alasınız mı? Basra tanışıq əli sizin bilen. Benim ismim İlmira Bala. İlmir abba, işikli biləsiniz. Ne işin etmene qazısını tura mında meslinde? Bu kozlar bitindalar oyarım yaşamıyla bilem mine ota koz, ona koz. İyi. Bula şuğa dostluk bilgisi deyip onun minana. En işin etmene müslimde şu qazga koyulan heykel. Çünkü Müslim'de kışçılık biklik olga gitken. İyi. Hem mine koysağına oğulgan etsen de her bir yerde
fermerlar qo'sh oshirov bilan shug'ullanadilar. Ansı şular. Mana bunda bir tane hamadishin. İyi bilen onu. Nevara yo'q. Ana mana tigi tuzli qo'zlari, tigi to'tarning shekshagi shekilli. İyi. Birim. Elbette Elmira apa sizde bir big zorlap öte bütün Rusya kuleminde kazıması festivali. Mene şol yaşlarga anlattım. Yani kazlar mı da yok kağına tübül. Demek Müslimde, mi aytam demek siz Müslimde bulgaç, demek sizde sizden de kazlar turunda yaxşı bilişi yok deyip. Bu mene Tataristan'da şuna göre kazlar turunda min sıralar bir amalarga. Mene aydaq Elmira apa sizde kuşulu kızali. Min sıra birdim. Qaysı ilde birinci bulup kazlarını kulga iyeleştirirler. Adamaşnivoy. Mene Yılmaz bizning cevap verdi Xitay deb. Lekin Xitay bilan bir yatan tag'in bir il bor. Qaysi il deb o'ylaysiz? Ha? Indiyaga yaqin. Shu big burunli il. Yo'q, Yaponiya tugul shu. Qizlar sizda tag'in indi variant bor. Mene men papiruslar deb ayta boshladim. Bu big burunli sivilizatsiya. Ha? Yo'q, Yevropa tugul deb aytdim. Ayi. Benim bir tağın sizge söz aytamayım mı? Sırası aytıp beresiz. No, o şarkılaysa 2 bal tugul 1 bal koyacaklar. Faraonlar ile. Avustralya. Yok. Faraonlar ile. Egipet. Direkt olsa Egipet. Tatarçasanın bula Mısır. Demek biz hazır koyabız alsıga 1 bal. Kuşabız şiratağı sırauğa. Bu şoya kazlar turunda. Ne için kazlar suda batmayın? Kanatları var diye böylesin. Belki haklılık vardır, lakin bu dürüst variant değil. Ayakları bile yüzüne. Yok. Niçin onlar mesela onlarga bile bu dünya yumuşağını bitirip suğa batmıyorlar? Su. He? Su. Yok. Bu da şöyle dürüst variant değil. Over. He? Over. No'ların ileri su geldi. El nerse hesabına ükermiyorsun. Ne işin ne şu su kendi ükermiyor musun? Yok. Kendi üstünde eli başka bir var. Mama. Ne işin ne nerse? Mama hem kovrileri su geldi. Ne işin ükermiyor? Ne işin ükermiyor şu? Nusunda moy bulup Görüyoruz Elmir apa. Çünkü onların şu kavruları, onlar moy boyunu çıkaranın kendi. Şuna göre выражение başlıyor. Yani bu vada, yani su diye, lakin uçup gider. Onun sınmışağına. Şuna göre Elmir apa sizge 2 bal. Niçin yurt kuşları, pazları, Irak oralarga ışığı almayken. Onda şulay 2 cevap değil mi? Eğer de bir kişi 2 cevabında ise 2 bal bulaşa. Eğer de birişer, bu variantına ise birişer bal bulaşa. Niçin? Yurt kuşları, neşe oluşturup kırgı pazlar ve hem yurt pazları. Hep kuz altına getirip kırgı pazarda kuruyanınız var mı? Yani aların indiydi, yurt pazarı indi. Birerinizin pas tutar mı? Pas tutanı var mı birerinizin? Burada indilik hazır bitinde ide koza soramaylar. En işlevsiz bir mera pasıran mısınız tabii? Ezirligini alalım. Ezirge bezer değil mi? Olay iken. Bıraktır. Kışa duran kozların muyunları uzun buladı. Bile yoklukta yok mu? Yok, o anda tugulup bitmedi. Aşarga asırıyorlar değil mi? Mene şu güneriz bu şeydeki uylayıp mene alarını asırıyorlar değil mi? Mene şu asıratıp alarını aşatağlar bitin değil mi? Demek mene şu güneriz bu şeydeki sticker sürük uylayıp mene bu logik götürüyorsa değil mi? Logik götürüyorsa aşağı bilen beyle. Aşağı bilen beyle. Suda boğuşlar. Nişik? Suda boğuşlar. Benim yaşamlar ikisi de var. Eğer de yurt pazarının su buyuna çıkarsam onlar şuraya koşuyor alalar. Yurt pazarına özürlü bireler alır. Mene bu gün eleştiririz aşağı bilen beyle. Aşağı bilen beyle. Lakin net mene aşağı kalkına Ulağızı alı baraz. Mene kuz aldına gittik, mene yurt pazarı mı? Hem mene kırgıl pas. Mene yine şey koysak, min direkt ayırma kilip şey. Hem mene şu ayırma hesabına yurt kuşları, pazarı ışığı almayın. Onlar ışılar, lakin onlar bir kıstağına aralıkta değil mi? Böyle tağdan düşesi bulsak, kılana düşerler de nasıl beraber kilip şeyler.
düşüp gide almışı. Ha? Balalarına atabay. Yok. O değil. Buna bir vadi cevap. Birincisini aytamayman. Ni uchun gök qo'shlari isha olmaydi. Buni bilmasga mumkinsiz. Chunki ularning mana linka degan protsess bor, ya'ni ularning qovuqlari yosh chiqib olishini ekan, yirtqichlarning. Ham shuning orqasida mana ushqanda mana bu yunning yosh olishini ularga foydali tugul. Mana shuning orqasida bu bir variant. Ikkinchi variant chunki gök qozlari ular og'irroq. Şuna göre alar mana şu ağırlığın ko'tara olmay ularning qanotlari. Qirg'iz qozlar alar yengilroq. Şuna göre mana bunda tigilar siymiz, bular jiynoq gavdali. Şuna göre tigilar ishola, bu isha olmaydi. Hozir kechamiz 3-chi etapqa. Men üstünlük var yoshlarning, chunki ularga oldin aytgan edim. Bu variant etap turida qaysi jirlarda qozlar tilga olina, yeysa qozlarga bag'ishlab jirlana. Ayrıca isimlerini aytib, bu etapda her aytgan javob uchun shular bo'lacak 2 bal. Hem jurlab da ko'rsatsangiz, tag'in 1 bal bo'lacak. Demak 3 bal bo'lacak. Qirg'izlar o'rtagan degan bor endi mana kim tirlaganini. Ya qirg'izlar ortidan nima? Kim jurlayani? Mana jurlab ko'rsatsangiz, ayrıca ijroning ismini aytib, bir necha shu хотя бы 1 yil. Sahabiy vajirlarning bundan chiqar bir elektrikchilar jarli bitindana. Aya. Bu bitinda qirg'izlarning elektrikchilari. Aya. Meni siz aytmisha, men uni ismini tushira olmayman. Yoshlar jarida. Mana bolalar bog'chasida bilmayman hozir jurlaylarmi-ki, mana biz raqatlanib jurlaydik. Men uni biroz o'yladi qizaydi. Agarda ayta olmasangiz, men kuylab ko'rsataman o'zimni. Mina noshar kuylovchi chiqaydi do'stlar. Bunda bor urdakda ham shulay qo'shta bor. Shuma o'rdak, shuma qoz. Javob ko'rsata olasizmi? Yo'q, endi mening to'g'rimam yo'q. Motivatsiyangiz yo'qmi? Shuma o'rdak. Mana bundan qarasalar kirarlar. Ya qilmanglar. Shuma o'rdak, shuma qoz, teran kunni yarata, teran kunni nima qilgan. Shuni nida unitirgan bitinda. Yoshlar siz bilasizmi, bolalar bog'chasida jurlagan bormi? To'qmoqlar kerak. Shuma o'rdak, shuma qoz. Bilmaysizmi? Falan kishi o'zini farzli bilmem kimni yarata deb. Elmira opa, sizga bilasizmi, bu o'yin bitgach yoshlarni yig'ib qozlar bo'yicha biror master-klass o'tkazishga kerak. Jurlar sizning bek tajribali kishi. Alex tog'am o'ylaydi qoz turunda. Deb mana qirg'izlar ortimdan degan yer bor edi ol. Birinchi yer mana kim jirlagan. Bilasizmi, Dina G'aripova jurlaydi. Qirg'izlarim o'sha jurlab, qayt ovozday, qanliq yarib qiyg'aq. Bilmaysizmi? Endi jurlar qilmiz. Endi totarcha yaratgan jurlarimiz bor. Yoshlar, aydan gelin sine başla. En yaratgan totarcha jurim. Bak siz bilmaysiz. Tuğan yakında bilirsin ve size hatta koşurdu. Tuğan yakta yol tutamam, tuğan yak. Bilirsin o zaman. Asıl üretirsin öyle ya mı? Ben Müslüm'de yaşap, Tatar jurların bilmiş yaşap, burada yaptığını hissediyorum. Asıl senin indi yaratgan Tatarcha jurim. Nişek? Bilmiyorsun. Elvin Gray'ını bilirsin misin sen? Yaratmışsın mı onu? Ne? Şurayı Rişat Topatul'unu bilirsin misin? Ne? O yaratarsın mısın? Şirkut Semaev'ini bilirsin mi? Ne? Türklerini bilirsin sen. Yılmaz senin indi yaratgan Tatarcha. He? Vanya. Yok, ayda başka jurma. Vay, bu minyan podskaska buldu. Yani bu kapalı sıra buldu. Asıl senin Oy Kerime Gafu. Kim başkarı onda? Anı bit bar yalla Türk'ümüz jurdu. Hem tağın Ümür apa kim başkarı elim? Dakıtta, şatlıkta. İslamlıkta, sağlıkta. Gitsin. Kimning jirlisi kelajak. Murat senin indi yaratgan jurim var. Bilmiyorsun? Jurchilardan kimlerini yaratasın? Kim? Rişat Tokatlı'nı bilirsin mi? Yok. Bilmiyorsun? Salavat'ını bilirsin misin? Salavat'ını bilirsin. Elvin Gray'ını bilirsin mi? Sizin de Müslüm'de birer ataklı jurchilar var mısın Ümür apa?
Bizning endi endi yoshlar bilmaydi endi endi Zifa Basirova bilan chiqqan mana dom kultura shuni ismini yetdi. Bilmaydim. Zifa Basirova ismini yetdi. Mana Meskin rayonidan chiqqan. Anan Rustem ne yo'q. Rustem Saravarov. İyi. Bor demak mana endi sizning yoshlardan hozir tanilib kelar. Rustem G'ilfanov. Bilaman. Tataristondan onun bir ismi de var. İyi. Rustem G'ilfanov. Dilmira opa, rahmat sizga beklar. Aydagas hozir natija yasaymiz, deymi? Siz 50 qo'shib qoldingiz, 50 qo'rqib qoldingiz, deymi? Bu shulayda natijalarni yasaymiz. 4 ball jiya bizning Elmira opa, demak, birinchi o'rin ona bo'lash. Aydagas kuchli olqishlar bilan qutlaylik Elmira opani. Alg'at opa, ikkinchi o'ringa ballar soni yog'idan shiga bizning Yilmaz 3 ball. Aydagas olqishlaymiz. Ondan so'ng üçüncü o'rinni bo'lishga bir yo'la ikki qizimiz Karima bilan olsa. Nega ularga qo'shamiz? Hozir men bunda belgilab qo'yam. 4-o'rinda bizning Angelina, ham 5-o'rinda bizning Murod. Sizda shu vakildingizmi? Afv etingiz. Sizda shug'aymi? Bularga qaraysiz, tomoshachi. Hozir men savol shekillaymi? Moskvadan olib qaytgan bo'laklarimni chiqaram. Birinchi o'rinda Elmira opa. Elmira opaga siz hali videoni qarorga ulgurmagansizdor. Siz endi Qora baraga tirisham endi men. Mana Elmira opaga birinchi o'rin olgan uchun biz topshiramiz. Hali tobadan g'ina tushgan bir bo'lak. Elmira opa nesa deb o'ylaysiz? Mana tobadan hali ko'pdan tug'ilib chiqqan bir. Men uni ko'p topqir siylaganim bor. Kimning kitobi? Unutdim. Mana Zifa Qodirova. Sizga kerakmadimi hali u haliga? Yo'q. Mana shu aytib, mana uning yangi chiqqan kitobim Elmira opaga biz topshiramiz. Rahmatlarni qutlaysiz, rahmat beklar. Ayda chiqib qoling. Sizga umidlar sizga. Amin. Bek yaratib qarib topshiribsizlar. Rahmat. Mana velosiped, sizdan velosipedda yarishib bitdi. Velosiped qatlanib, mana tega boshdan siz sho'lda yaqindan kelgansizlar. Shundan keldim, mana velosipedni otladim. Oho, hali ko'rsatirmiz ham yurib. Yo'q. Ishlab. Yo'q, bitta velosiped tug'il endi. Prostoy velosiped. So'sin. Tek ikkinchi o'rin bizning Yilmazga ilaga. Yilmaz, seni Moskvadan qaytgan bo'lak. Mana qizlarga beraverayim, lekin qizlar birgalashib qararsiz. Mana bu ko'rganingiz bordir, Elmira opa menimi? O'qib boram. Bu 58 Totarsha xat solingan banki. Bunda mana qarag'iz, Love is sog'izlari da bor. Bunda motor tilaklar bor. Barlig'i 58 tilak. Oshasiz, qaraysiz, o'qiysiz, oilangiz bilan birga, yami? Menimcha bu sizga oshar deb o'ylayman. Ayda shu shobiga Yilmazga. Olg'a. Demak, bizning 3-o'rinda Karima bilan Osu. Bunday ikki turli bo'lak. Birisi mana bizning Moskva degan topshiruv shiga boshlagan yozgan yo'lning oxirida, lekin to'xtab qoldi. Lekin biz uni talk-show formatida davom ettirishamiz. Shunga ko'ra bizning topshiruvning shunday simboli bor. Bu Tatarsha milliy matryoshka. Mana bu bor bunday bo'lak, ham ikkinchisi foydali kalendar. Bu vatan Tatariston chiqargan. Bunda ko'proq anilaringizga to'g'ri kelir. Shunga ko'ra qizlar, siz mana o'rin olishlar, qaysi bo'lakni kim oladi? Qaysi variant ko'proq? Sen kalendariymi? Olsa, Sima, demak Karima, mana shu shunday matryoshka. Ayda biz ko'rsatamiz. Ham olg'a toba bizning qoldi. Tatarsha avto yopishtirgichlar mashinaga shular bizning aytchi aktiv ravishda chiqarib. Mana bizning qoldi Angelina ham Murod. Qarang, mana bunda bir ko'p nakleykalarmi? Mana Angelina bilan Murod kelingizlar, qarangizlar. Mana bularning qaysisini siz olirga tayyor edingiz? Mana qarang'iz, bular tikay yigit. Mana mashinaga da yopishtirga bo'ladi, xodimlikka eldirmishga qaytamali. O'zing shunday aytadilar bit qizlarni granata tutgan maymul bilan chalg'ishtiralarmi? Shunga ko'ra, agarda mana xotin qizlarga butun kishilarga javob. Kim shulay deb o'ylaydi, demak o'zi shunday bo'lib chiqadi. Alg'a toba bor G'oliga boramali. Ani eshitganingiz bormi shirni? Hamdina Timur G'aliyev shirdi. G'oliga boramali. Yo'q, reaksiya yo'q. Men uni yaratam, ya'ni bu ish pishmoq yaratuvchilarga qoldilar. Alg'a toba. Shak bormi?
Bu типа семки есть, но мындай семки урнай шек-шек. Алда табы, шек-шеклер. Анасын алдагүл артса тетек, бұл мишелер яраткан ушундай гыйбарасы, выражениясы. Һәм анда бары берәсең. Менә карама алай күз тидерерсең. Аны ничек сезгә? Кызыкмы? Һәм машинада бала бар. Менә бу бик актив рәвештә моны алалар, чөнки еш кына шундый бар бит, урысларда да в машине есть ребенок дигән. Димәк, менә бу татарчасы белән дә һәм берәсен тагын бер кичкерәсе бар. Менә бу тәтик кыз. Sen kira kul değil mi Murat? Demek, ben sizlere күрсәттем, менә монысы әле бар. Ишәбезме дип атам. Вариантлар күп, башыгыз буталгандыр, кызлар, егетләр Мурат белән Ангелина, кайсысын сайлап аласыз? Үзең шундый. Менә сиңа топлыйбыз. Әле кул шабык әле Ангелинага. Афәрин. Һәм Мурат, сиңа кайсысын шайда? Машинада бала бар. Машинада бала бар. Сез машинагыз бармы соң? Юкмы? Булыр Алла десе. Иң мөһиме менә беренче адым бар. Монда ябыштыргыч булгач, димәк машинада булырга тиеш дигәнсез, әйме? Әйдәгез Muratка да кул шабып. Шулай итеп, тамашачылар, сезгә бик зур рәхмәт,